parasite, Pinky Piper, the soldier of Piper. Mentakas ni nakaliang jukin nong siyang sinong jang kari kasi kilawan hiar hang ni hapo jan jong ni umat jong piang nong ba hajan Sigel Hospital banwan chim benta ha kani kajing yalang kapala pelong da kaim na kabenta ban persya ya kajing penmi hukum jong ka sarkar ba kide ba kinong siyang sinong hi hapo kajala kide ban le no yung ta u Aadhaar card nang ba kinyo kita kajing mentoy na hapo skin jong sarkar kan thop ya ukhaw ration tin nakaliang jong kipai pahi kipa kimpat le ya kan yo uni Aadhaar mata kaski kilawan lum lang ni hakabangi lai iru kaladan kata ka jingkran na kinong yalam kumjuru kata ka jing mu jong kipai bakin lektur sete po sekretariat mata kasi knang bakin yo ban lek persngau sya menteri rang ba ya kan kajing persya jong ki nrei ya kan late lakam no baki pulit pahara ki badan ha kan kathan bat nakaliang jengi ngilayo ban kran ni dikat tu kan ni ngapi pai ba bangin sung thu ka ai kadaw ba ki persya ya uni ya kan ka hukum jong sarkar bahkan ban le yo tau Aadhaar ka long be kawai de kakao siapa ngau be masuk percaya Aadhaar naman kawim kabelai lu minum yo lot de wai sapawai wa di chania be jolai try kan rad be bu jam ini hakan ka sla percaya petang kata sila da de komle Aadhaar par pidu ya ka scheme dadu ro lam so lam ro man ku là đầm đồn đau lê lê cái liền nữa cái thịt đào cái lấy tiền mình là Aadhaar mà nhầm ting tao mang cái suy và cái này cả Aadhaar cả là cái ní lụt nó đâu xí đâu một khâu rồi nó đủ nó đồn một phần việc rồi bên tắt cái ní
Oh. Ke keren ni kena kan ni ka jisa kari ke balai lui beli penbor. Kat ba mensua 4 don ni adhar kalong ni. Ka dia ka jing pham sem lawan hikai. Ndai tang ni adhar pim tiap pem kapsu. Sisuan te tip kilo na yuhlen. Kedai kata ngim te. Piki ong balada pimle adhar tai ko pinum yo sho ki skim sarkar ro kisno kumno ma. Sebno kata kalau le persat de kalau kalute de sarkar nangi pai ba. Haba kalau sarkar kalute nangi pai ba ngim te. Kalau dai ba ha balai pi wan tur mit sengi ban ong yangi le chila. Ngam julat lalu orang ban ru rasa muslim dia kejing ba tang sir pim padong. Le ya ka karson ki kena ki belum kena penio jim toy. Le ya kene ka har trei ki kini kebala nang ban trei kena penio jim toy. Kim no mo ya kata. Re piong le ni har penio toy. Yom toy na kai ni har. Kamu kin persabet ma. Persabet ngam te. Namar kene ni sengo ba undai ba ba. Uriam yang ni selendet ki kai uriam. Balai pim kwa ban le adhar. Lek mah hotel. Kwa na. Wah, ini aku mau ada kendal. Bim ko ha ate. Ti ka sarkar ba ko ong balada mundan adhar ai pindu kita kecing toy kum ki skim sarkari ai kisno kumno. Kata da suto. Da do nan lek mah ring da kwa ate. Ndai mun pen bot kan. Ndai ban pin ko. Ndai mun da do nan le meh kwa. Ndai mun bot ta ate. Kim nak salang ta tanam lang. Dan nakalian jo pipin persabet yun ni adhar. Log ni percaya baik. Ka daw bangin ka banle adhar te kum kinong chusnong kari lai lut mo balai balapan bor keng ndir bangim tere lane nyimon re kum kinong chusnong kari kejing lai lut mo ti entah keng yuan ban persya balai baka sarkar ka penbor namar gi sotu bana Supreme Court ni yo ka jing pentip ba kamdei ke bala penbor pai ba ta diga ta Ki ong lada pimle adhar ni komod pinum yo ta ki skim sarkar hadu kan so ya ha han. ki ong humta keng ha ka jing penbor jong ki ong ba pindu lot hoj ni ladu kapto kan nengut ki bompat le adhar keng ni ladu kita ladu ki resion kita ke job kan kita entah kiwe kum kari lai lu te nyim so dai ken ba kan le don bor hadu kane ban penbor i ba kum no ngila bandu apa ki por ban sual la nyim dot adhar ngiyo te mentapat kawan ban penbor ngi ban le yo adhar Ladakane ka sarkar kam sengam. Dengini ai tiak suruk. Kana ka sarkar imat ka basukwa baik ba pentiak suruk pentiak madan yo pek ba. Lapet kino hikai lapet ki. Sing baper sukwa baik tang ban pentiak madan ya uriu. Tarai ladang ini tiak madan baro. Ki bepersia adhar tarai kan su. Tangkum ta. Kai kita ba pelong ipi ba pin persya ba di adhar. Kaji persyak jungi dahar galong ba kaktin mulai kelaya tulpa ba unsawan kata unrius pak su unriu uno bopediang ya kata kas siap hasil mat bat ha kakti kamun kata unhap sia kajing kordit Dilada ki ong pat balada pimle o adhar pat pindu ya ta ki skim sarkar kisno kumno ma. Ya ka skim sarkar ngim da don kame man ya ka bapdiang ya odahar la ka badu ya kata skim sarkar namar kan nongrim ka bangidon kalong bar longki balai lu jing tang sungat hau no odahar ngilongi bala syate syakum hakibor jong ka jingdum ladangi pediang ladangi yo ya kata ka jing yo jing toy ro ngi sutu ba kamen toy yang i ladangi du no ya kata ka bangi ngai kermen Saudai yang kepada orang rekat di Paiba Khamtam hak kia ka shot Khamtam kiki bolong persyak penbor kiki Paiba di pemilih penbor Khamtam akan yang sarkar Meghalaya ni sarkar India oh hakiki berkhoj
kadai kamram jami panginyada yang lang rekat nombra padi no ipai ba kamar kadi kami ki issue pasai mangkren adu kapor jang ibe na pasor BBM pasai mo ngai yang lang ngai yai lang mengenai persya lang beri ada wara ju kapor ngaku kon pau ipi ba kadi kecing kai bapak begitu sarkar kami penbor kalau kum vaksin kapor jang covid ngimdon gigi kadau bengin persya lagi je persya juga di taman persya bagi penbor ipai ba markan ta iki kan pendoi ko ka jongki maru bersih bersih kali cerita kalau ngani kadur temu yo ka epic card lada sibu ki bai ba ki bomle adhar rimli boyo sabut lada kalau mandang teri mentapat menikong kiwana iki job card ki lal printing jarap nang jongki ka opportunity tagi doi na sik beduk masuk nanta school ka puli ka school na college jam jiput nanta ka car roshan ka pitut mata ada kelala lagi opai ta ko mata ki penbor banle adhar kidu tekani baru bersih ko kani kalau penduk fundamental rights joki brio pai ba bra ada ke jada dalam constitution hadin katukan ni por hadin kajing mi kata kajing klumar hang te po jong ukyang nang ba nakaleng jong ki nong yalam jong ka aims kilawan shani siapa ka office jong ka DC banyak kendui DC kenang ba kinyo banyak keran halor kani kajing persya jong ki te ka e ga bami pat nakani kajing yalang ngin ngap yang nong yalam jong ka e ni kum ongno habangi iba nakaleng jong ka police department nakaleng jong ki magistrate di bawah hang te di ke ai berkhoi kelong bang ila depong lupa ba kani berkhoi kam di garai bang irai simet mangi di garai ju pai ba wan ngiwan mat submit kani ke mamrna mat ka suru ngiwan submit di garai ju pai ba ke ai berkhoi kelong bang mende ka singi dah bang ila kan yang ju police department kimsha ba ti pai ba kimi ban le support secretariat kita ngamut ba secretariat ro kam di show ka public property adi ka private property ju lo ju di kata ka di ka wei ka betat pongsan ba chu ngi haban ong ru ba na kalyang ju ka police department ba magistrate ki ong ba pikram pa ka appointment ya ka appointment ga depan lupa ngila pha ka appointment letter sedu chani chapo ka office jong deputy commissioner ga pa ning chemyo jubab te do kam ka isimyo jubab ngim tip mano ban jubab ni di kata ka di ka perlu ngi basa aku ndu dam andang ya asyir ni ya di ka rai pala rai mene pat ma yang ya dei pano ni kendo chief minister omdon rakhang na magistrate ki pulit dai mata pa ding yo dei ka ni kendo deputy commissioner jo ka is council district ba in ahi ya jawab harun ni ka betar ri bang chief minister nama belai ka sarkar ka kapan buram ni kong so ya ka Indian constitution keri ke balai doi ada ngikiran lilai ko ono ka article ka bakhat khandai ka pa freedom of speech and expression ngidon ya ka hak pangin pau ya kan no jing e ikham om bang yang hang ni namal boleh ikham yang nam tak jing toy jong no jono yang nam tak jing toy jong pat ba halo to hak jong pat ba namal boleh ngilan la dero ku pat ba bolong unong chit la kalong ki MP ki MLA de ki MDC ro de pat ba ob kha ek sarkar nama sarkar kare jong pat ba ya pat ba na ka ta jong pat ba ki bamon ki balle adhar ai kin le yu adhar ndai ka jing persya ka jungi ka long bangi persya wat penbori ki pat ba balle adhar ai pat ba ki bejit ka mon la jong kin jit ka kumon ka balai lo ki jong ki amdai ban persya ye no indoro ndai balai pat ta makadaw ba ki pat ba ki bampa balle adhar sya pendu lo ki benefit jong ki berfai katang ibu jengkeli sarkar bangi ai poi ka sarkar ku masitayo bahkan ai ka jubab ini berkhot bangin pet ye kata ke ai ka bana kalyang jong sarkar jelas ni kumju nak sarkar India kan ai ka jubab si ki pat ba. I have just been briefed by the SP and the DC that there was some organization that took a protest march against the Aadhaar linkage to several beneficiary-oriented schemes. So, some clarification needs to be given. Firstly, it is incorrect to assign this problem to the MDA1, MDA2 or any political party. The Aadhaar is a concern that was addressed by a bill of parliament and enacted in parliament, and this Aadhaar linkage is something which is beyond just the government of Meghalaya. 2016-17, if I remember correctly,
I was also in government then, where Government of Meghalaya had officially written to the Government of India asking for an exemption from the implementation of Aadhaar in the state of Meghalaya. Government of India simply remained silent, but it was later learned that Aadhaar seeding was to be connected to several beneficiary schemes like ration card, job card, now even the MHIS linkage and several other such schemes. So to say that it is an MDA initiated action is incorrect. If you look at this Aadhaar linkage, citizens are at liberty to not avail a scheme if they so wish so. But if you won the ration card facilities, you must have Aadhaar. If you want the MHIS card, you have to have an Aadhaar. If you're a student applying for scholarship, you have to have an Aadhaar. So Government of India has used the Aadhaar as a base registry, certification to be given to the effect of being a bona fide Indian citizen. So I would like to put this in the right perspective, that you should not blame any government, because this act or this bill was introduced in Parliament way back in the 2015-16 years. And organizations are permitted to express their unwillingness to link or have Aadhaar linkage to any of these schemes. But there should be a proper manner in which you present your case, so that this intention to malign reputation of any government or any political party is refrained from. There are authorities for the Aadhaar discrepancies. You please write to the concerned authorities. Having said that, I believe that today, when an organization takes the street and tries to present this as somebody's responsibility, is incorrect, and that is something which we need to put in the right perspective and correct that information that is being circulated. So there has been no such particular information received by me to that effect. So to my knowledge, most of the Aadhaar linkage is connected to a Government of India scheme. And if there is any state scheme which is clubbed together with a Government of India scheme like our MHIS scheme, then it becomes interlinked. So to my knowledge and information, a state government gives option to its citizens. And the Government of Meghalaya says that if you are registering for something, you must either have an Aadhaar or you must have an EPIC to certify your bona fide citizenship of the state of Meghalaya.